Hercules! Napalabas, winisikan da Apo Herman ken Hercules dagiti rosas iti hardin ni Vicky. Ket iti sumagmamanong aldaw, impakaamo ni Don Roman ana imbagan metlaeng dagiti taga-syudad a nagsakit. Gapo iti nangisit a rosas. Kaya't namanen ti aggatang kadagiti rosas ngam saanen alinakwan ni Vicky. Gapo iti dayta, nagsubli tapno agtakaw kadagiti rosas. Nagbaligi nga rod. Itagagayem, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Nangisit a rosas. Dito'y drama tayo. Hercules! Na may saag ni Vicky. Ha? Nangagkuha katawa. Ha? Ada talaga nagkatawa. Sino tayo jay? Aday tamanay. Sarday ko tilugan. Kita igno at nakilugan di talikod. Bumaba ka. Awan mo't tao dito likodan tilugan. Sino nga dyan nagkatawa? Manaktak lang. Ilaki din. Ada ka manan, bruha! Asidaglaang ti katawa. Nukasta. Dalaang dito'y asidag ko. Wisikak ti aglawlaw ko iti danom. Alinaon to'y timbang igam ko. Daytoy. Nagsardungan ti angin. Kunawanan ti agkat katawa abroha. Natamaan iti inwisik ko danom. Nukasta. Ituloy ko awisikan dagiti sabong dito'y garden. Kalpasan na. Paparot ko inton bigat, ket papuurak. Ay, agyabanag. At ako diti syudad. Nakadanon ako niti pwesto kiti sabong. Inakibaba na kiti rosas. Ikatikting niya bungko ka dagiti rosas. At dayta, naikat kon. Ha? Anya ti? Ne. Apay ngay? Nagangumad amin ng dagiti rosas. Imposible! Kasanuan na pasamak na ito'y. Saan na mabalin na ito'y? Saan na mabalin? Mga kumanan ti katawa. Agsubli ka. Kating kamang parot itipon tinangisit a rosas kat imulam. Agsubli ka. Umado ti kwartam. Agsubli ka. Nagpukawan ti boses. Ano na dya boses? Bilbilinan nagagsubli. Kat mang parotak kano iti poon tinangisit a rosas. Kat imulak. Vicky, nasken aparutan tayo amin ng dagiti mulam a rosas. Ngamin, subli-sublian ti dakas nga engkanto. Ha? No di mo pa'y laparutan. Agsublimanan analang to. Kat mangisaknap manan iti sakit. Isuanas kan amaparot. Kat mapuuran. Hercules? Vicky, di mo tagisayangan dagiti rosas mo. Gaputar aramatan ti dakas nga engkanto. O sige, intay nga rod parutan. Kat
puuran tayo. Aday ta, Hercules. Mapupuuran yan dagiti rosas. Wan Vicky, sapay kuma, taawanan ti agtubo. Mayat po man na pagkwartaak dagiti rosas. Ngam, sayang. Mang panunot ka iti sa bali apa master kam. Wanan alaintan. Siguro, kat mapuuran amin ang dagiti naparot a rosas. Sige, umunakan nga agawid. Naskan apan kuk amapuuran amin. Sakbay apo manawak. No kasta, saan ka panawan? Kadwaan ka, Hercules. Aday ta, nawalisak amin ang dagiti bulong ana iwara diti paraangan. Ha? Ni Girlie? Girlie! Papan manang, Bing? Papa namanan. Agpag napagnaaklangat manang, Bing? Ammo ka din ni nanang mo? Arimwar ka ijabalayo? Sana ka nagpakada. No ang pakada sigurado adinak palubusan na rumwar. Ay, nagtangkan at talaga ti ulom, Girlie. Saan ka di ako na ni Manong Hercules, adi ka umad-adayo? Masikura na kijibalay mi. No kasta, dito'y kalatan ayan mi. Tulungan nak iti aramidak dito'y balay. Ha? Alan, Girlie. Tulungan nak nga agdalos dito'y balay mi. Tapag meriendaan ka, inton malpasta nga agdalos. Sige man nga rod. Nasaysaya atan adito'y kabalay mi. Ngam ti makadanon ka iti sa dinuladitan. Amangan ngamin no maisarsarak ka. Herman, umay kaikan iti kamutay. Nagado tay kinalik iti likodan ti balay may. Naglawa tay minulaak ijay iti kamutay. Ay, agyaman akno kasta, Martina. Adoy idisukon. Ay, huwag. Idisumlat ta dita kawayan at tugaw. Ket agyaman na ka. Naawan anyaman na. Ay, huwag kayam. Kumustan tirik nam? Saan ka kaday napasobyan iti sakit mau? Ay, pagyamanak ta saan, Herman. Huwag nabilig ti danaom nga ininom mo. Wen. Aramid ti dakes nga inkanto day ta. Kastamot ti amok. Iswadi kan mapan iti garden ni Vicky, Ay, why? wen, talaga asaanan. Kat mas daawak, tadakas ti apaspasamak. Kasla jackpot yun. Ngampud no, anapasamak. Huwag nga raw. Ure siyak. Jak mamati, ngem na pasama. Naibaglang ang tada ni Hercules. Kat pinainom nak itidanom nga agas na. Isaw na imbaga na. Apong, Ay. inak agpag na. Ag-exercise sakman mout. Sige. Ta, siya kung tagluto itermosar, ta. Agpag naak. Kan mapanak ijay garden ni Vicky. Hinakitaan. Amangan no adapay natda po unti rosas adimi na puuran idi kalman. Kayat ko ti agsigurado. Huwag na pauk. Hala, ingkalat ta. Ketagan anad ka, Hercules. Wan apong. Aglawagan. Anak kadaronak dito'y garden ni Vicky. Awan meten dagiti rosas. Adamay sa apoon tinangisit a rosas si Jabanda. Nagpintas tinangisit a rosas. Ingka parutan kat ingka imula. Nangagkumanan ti boses. Sino nga tatay ta? Ingkan! Di ka nagtaktak iti oras! Sino ka? Apa di kagpakita kanyak? Ingkan! Kat di ka nagtaktak iti oras! Wan. Nagparutan ti poon tinagisit a rosas.
ni Don Roman dayjay Anya jay igam na. Kasla poon ti Rosas Ay, nangalaan na iti dayta. Kat napuran amin idi kalman. Ay, Don Roman! Mabit lang! Mabit lang, Don Roman! Apay, kanapay nga ka dito Anya day taigam mo? Puun mo't ti Rosas. Sakit nangisit pa'y ti sabong na. Wen, yun na kon. Kaya't nakadiasawan. Nga adda di mi nakitaan na parot idi kalman. Ay, saan na mabalain? Ay, Don Roman! Mabid lang! Don Roman! Diakon nakamatan ni Don Roman. Ang pangusaran na nga ta iti inala na apuon ti Rosas anang isit. Imula na nga ta. Dakas lata ti mapasamak. Anya itan ti aramidak. Inkantada diwan. Hercules. Agparikutak, inkantada diwan. Ngamen, diakon nakamakam ni Don Roman. Amang ano imula na ijay syudad tay Rosas nga inala na. Kasta talaga ti aramidan na. Gapuday ta iti sugsog ti kalaban. Kunakon kat. Ngamnaskan asurutam ni Don Roman iti syudad. Kat sibugam iti danom manipod ubbog. Ti Rosas nga imula na. Mapanak ijay syudad? Inkantada diwan? Wen, kasta ngagpaiso ti aramidam. Nasken amawisikam iti danom manipod ubbog. Ti Rosas a pinagtubo ni Reyna Mangmangkik. Nga impaparot na kan ni Don Roman. Sige, inkantada diwan. Kasta ti aramidak. Surutak ni Don Roman ijay syudad. Wen, adda imbati ni Don Roman kanyak nga address na ijay syudad. No kasta, mabalinak ako yogan ijay syudad. Ha? Apay? Mapanta ijay balay ni Don Roman. Iti anya aga po ang mapanta ijay syudad. Basta mapanta. Maamwam tumatlaang tiga po na. Di mo liplipatan ti danom manipod ubawg, apaw. Uwan apong, addan itibag ko ti may sagalon abasit. Magananad kayo ijay syudad, Uwan apong. Kayat ko ti sumurot ijay syudad. Tapno makapasyarak kuma. Ngam, inton maminsan langan. Nang rona ta adamat dingwen ta anas kanya si kaswak. Apong? Ken saan mo't nagpasyar ti kagarayo ijay syudad. No dikat inkay paksyatan ti dakas. Uwan apong. Mala, agan-anad ka kumangarod da kanayon. Agan-anad kayo kinibike. Uwan apong. Ken, mabitlaing, tekan kay ti kwarta apaw. Iti kasta, aday gatang mo iti kaninyaw no mabisin kayaw. Agyamanak, apong. No kasta, nagpasyudad da Vicky kan Hercules? Wan Lisa, day tati damag ko. Sinurot da kano ni Don Roman. Taad da kano pinarot na amay sa apoon ti Rosas ni Vicky. Mapandan sa kano subyan. Gaputa, balit tinakaw ni Don Roman dayjay. Dayjay laeng? Sinurot dan? May salaeng apoon? Wan, uray may salaang apoon. Ngam panagtakaw lata dayjay. Tadi namat impakada kan ni Vicky. Sa bagay Amom Lisa, mas daawak at talaga ka ni Hercules. Nagtured ang makilaban iti dakas nga inkanto. Pagyamanan tayo takasta. Tano saan? Ang mga nunatayan da girly ken bing nga anak ta. Sa bagay Iso asapay la kuma. Taag na nayon dayjay at alugading ni Hercules. Tapno adda sa laknib tayo akakalugaran na. Addatan dito yung syudad, Hercules. Mabiit laang tagdamagak. No pakasarakan ta iti dayto address ni Don Roman. Sige, Vicky.
Nga mabalin ka di nga inton madamdamalaangan. Tamangan tapay. Mabisinak nga minan. Sige. Panganan tangay. Mapantay ti restaurant ah. Sige. Sika ti makaamaw. Wen, kan siya kung ti makaamo iti bayad ta. Ado ti balon ko akwarta. Uray siyak, Vicky. Inikan nakmat ni Apong Herman iti kwarta abalon ko. Igatang ko kano iti kananta no mabisinta. Ala, umay ka nga rodan. Tamang kita ta iti restaurant apanganan ta. Dito'y tan nga agtugaw, Hercules. Sige. Anya ti orderan ta. Makaamukan no anya ti kananta, Vicky. Ala, mabiit lang nga rod, tain nakagorder. Ay, uray siya. Mariknak mo tong tibisin ko. Ti sabong ang naka-display iti sikigantoy restaurant. Nangisit a rosas. Naka-florera. Katpasig ang nangisit a rosas. Ay, talaga ang nagwaras dito. Dagiti nangisit a rosas. Ay, nagpintas ba't na dyan? apay ngay. Nagnabiyagmat dagita a rosas. Arumbang kumaanagangon. Gapunan na puuran dagiti puun na. Hercules, naka-order akon. Vicky, kita tinaka-florera asabong iti sikigan. Nangisit a rosas. Asit gak ti sabong, Vicky. Wisikak iti danom manipod ubog dagito nangisit asabong ti rosas. Arday ta, nawisikakon. Arday ta, aglaylayon. Kasta ti maiparbang kada kayo ang nangisit a rosas. Amangan no addamanan agsakit gapo kada kayo. Nalaylayon, kanagangon dagiti rosas ang nangisit. Vicky, winisikak iti danom manipod ubog. Winngag paiso. Dayjay, saanan ang nangisit ti Marisda? No diket brown, tanagangudan. Kita Vicky. Sino katandamanan iti sabali pa'y anangisit a rosas? Nukasta, adu tinagatang daken ni Don Roman. Ingka mananwisikan iti danom ubog, Hercules. Tapno malaylay kan magango. Sige, inakwisikan. Amangan no adda pa'y mailawan amang sayop iti bangluda. Katagsakit da. Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem! Di uliwan na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapolwan! Nangisit asabong! Dito'y drama tayo, Hercules! Insurat kan iti direksyon ni Bergie Peclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon Hercules! Agyaman kami itingkay panang trabay.